Karbi Anglong pipi piniberta arjupon. KSA Samson Teron atum Sainik School kikim kerang ponji adim alongan kahumridam. Prenify Chriser Cap Arnila Kakripli Korgan constituency paru Samilangso Inghana Pule Mati Sart Hetok bi Arong along Sainik School kikim kerang ponji pu along Penang an social media achatai along Hurke Chodut Ajok Inghan Apule Gedo Sart Hetok bi Arong Arat atum Kiduk Kisung alam thelapen Rat aning alam kachini pemeji aphanpura Karbi Students Association Mati Thihekpen KSA Samson Teron atum kahumridam. Kedamtang arni Samilangso Town Committee ke parlo inghan aphule sart hetok bi arong aratatum alam theke Sainik School nangni pupe school ke doong meong lo bon sitami dak inghan aphule sart hetok bi arong along ke longle pek thek the athe jongsi kimrang ponvekji puloti nilitum sart hetok bi arong aratatum along lepen abat along le anke kerang pontami sorkar aphan thangta pudunji alam awe sita nilitum sart hetok bi arong arat along le thulok ke pek thek the pusi ratatum pen aning alam the chepaklang pon Lasonsi labangso Sainik School alam ki along kedamtang Inglong Phokes Emephu Mirjeng Krolapen Lamding Road kese Thompson Rongpi Benchenglok APH Chalsi Mephu Jai Kathar Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiswatumta Adimak Longan Humri Dampen Hadak Arad Atumpen Chinki Chethandamlu Bontan Honpuan Talabangso Sainik School Kikim Kerangji along le alam ki Kijuji Kalisi Aphiong alam ki Ingdangpon Ongason Samson Teron ben kaning jepon lake Sainik School bibe aprang rong thom arat sart hetok bi arong be langbong arong pin khat rong pi arong arat atum aphan ake joy pen Karbi Anglong Autonomous Council pen patta pidet aphile Sainik School kikim ponji aphan rong arat atum pen chingki chingwaira longle aduya hoy chepek anle Sainik School kimjita kimponon pusi pachinipon Samilang sopen long bamoning ti Karbi Anglong News Kamkhe puke a Sainik School nangji puhala MUS ka chet to huta la so MUS ka chet to huta nil tumke ka welcome dun tulo mesen pu welcome dun KSA tumlo KSA tumen ka welcome dun nil tum ha nilia long pen pangcheng dulo MUS ka chet to dama group tum pan boy to thar lang so all Karbi Anglong tamen tum welcome dun hala dak tok ang doje Sainik School ke nangji Sainik School ke isia state long ke isi sirat se do Assam long bote Golpara long se dolo Poi fit ta Karbi Anglong ka sab prek je ka posi dak ta isi ke nang piun ke kacharlian pan so se peong nang pu pathek nang pomasi government tum kama tha bensil so korlong do lasila su ki bija bang ani tum kham khe seta bi be aprang long le bang ke chengsi rada tum pen chingwai pamera rada tum anim kang samateng pele nang le tum binot rada tum phan nang le tum aning kang samse rada tum alam thi ber thi pen sinang le tum ki claim ji pulotang te lake development kali lake kongkwar pusi pupo lake kachirai bor I mate kachirai paruhum pusi pupo si Karbi Anglong Autonomous Council ke Karbi Anglong rada phan kachirai paruhum re ji aphan le Karbi Anglong Autonomous Council ke ki kali Karbi Anglong rada phan ka paching thur ya phan si ki bi lake ka selam 1950 wan aning kan bang ru Samson sing tinang ke thik pikang ke Karbi Anglong along Karbi rada tum phaning long so rada phan paching thur nang la tum phan reng dok reng ya pi de long ya phan ki thik pikang posi la ke vanda Karbi rada tum inglong so rada tum si ke van lo posi inglong so rada tum kar I bang ke council pen berthip mate dong pi the bang ke nang ni pusi ni tum kamata dong se la sot teng ben sarkar pen claim ponte la kwan che song ji ka che song ke la ke che thanjok plot po the nangli awan jong si mani thilo te KSA tum kalu rong ra si thur pak po the ka che song ke hele kaman pen kali democratic aron ben si che song ji arona teng ben si che song po pen arona teng ben ka che song helo kang tang nai lo arona teng ben ka che song lo te government ta khangun e bosi lake hala a hokpet kuman mal so kang sai hu bang ke jong si rong sor se ke chok pulu tang te government tung gerem det po Jerpo production ahen pen kason sepon khamkhe adjoini Karbi lam arjan somate short movie non ki wangji pre ni phai thongkya praise Jonal Karbi Youth Festival ahut ni phai kora ke thom arni rat ahong jai along paklang ponpu bangso lam arjan so Jerpo production YouTube channel along humri ra langpon ektha lapen RD pipon ektha Aro
Karbi Anglong along towar kimisen pen ajok penang o atum gari kachingkoi pen ajok munit atum apran amui kedamna Son si pre ni phai khreser kep arni uttor borbil police station ke parlo bon tarabasa pen loring thepi adak towar krong pli angbong along dipu pen ke bang abaik kapachat pik pen ajok ami thangkha chingkoi pen ajok adim along amat apran kedamna pherangke arhuning tika thor pen adim aklong ke palidun ahut anta uttor borbil police atum ke bangji aphan chethan thila athelake uttor borbil police station adung het Api, konat amunit mapu pherangke pen kapang theklong ji aphan uttor borbil police station along humri damsi apran ke dam joi aphan nijang Karbi Anglong taradu biasor bhaskar jyoti kropusi pangthekpon pherangke berta kachini don ateng pulote alangli ke army saikam kachoklem don abang phulo pusi berta chinipon phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong news একদম ফুল স্পিড Kene kacit tongge teklong itu gitu. kacetong teknik sale lah tunggu aprang mati 1 kilometer bang nang kudundin itu Nangli tumge pipen lo ke bang. itu dia sih soto masih bah Oh. lohong enaim pudok muka Oh. masih ay ko la kacak pi ke yo horaki bon Inuet ma alang liso tu. adu wet lah ke bah Oh, itu inuet. bang themang piu mati Hmm. lah sini tu non ada cit teklong lok si kalang ko itu aprang bang parok lo lah Hmm. cindi dun ke lan Oh, lan wet lo kedi. lan wet KSA pen ipia chal siang bong lam thama ke do aputhak ing samjin pen donang popusi poisa ingti arong apia satum pherang khyamai kangnipon Preni phai khreser kep arni lakha kre ke thom langhen constituency ke parlo samilangso poisa ingti arong apia satum pherang ke amai kangnipon bangso pherang ke amai kangnipon nang kokke non malom KSA pen ipia chal si angbong lam thama ke do jodun edet ajok si neletum pherang ke amai ing nipon nang kok lolasi bangso alam aputhak pupu angbong chepa jodra ing samjin pen donang po athe karbi hijan angbong jinghon seroi pensi do thak nang po lasi bangso alam thama non amat chepang sam serak nang po pusi APA Chelsea poisa ingti arong apia satum pen pherang ke amai along pen kachoningri pedopon phuloni pen oroning tigathar Karbi Anglong news te dak nilitum pini langhin angkang poiseng TPS ak pen nilitum non KSA pen la jitula IPHL siang bong alang litum kachitor ko sa alam bang solam the nilitum dak poiseng TPS pen ta nilitum kaning jedun ji pu alam do sinitum jasemet pet kaning ji bang la pulo dak nalitum la pu KSA pen la pu IPHL C party klembang tum setamin nang litum ang bong kachepang samji phan sini tum bang ke nang chuning ridun lo athe nang litum la pu jong si la pu chi puchet putelega alam me nang the bompo ta sinang litum la pu chi dia seroi chinghon seroi ra khai phan matha dam pen nang litum un ana bang ke na tuang bong lam kang sam pen kache than pen ba kache pare pen la bang so akachidan sai bang kanal tuming ton ponang pupu senili tuma hin pe nang chuning ridun lo athela pupu isialam hakuko bang akisar tum nang kethan ipiri chituk chok onen ke kertang pusili tuma nang than tenona tumbanga ami fi che kai set putel lage ilitum akhai langdam pongte lage ilitum si kachipin rem son bai tuma khai mane kachipa rem dunang na bangso apir thelo asilai hui abang ke nal tuming ton nang po la sike chok che bang la puda do thailo sinali tumang bong chingki che than che perera la pupu dia ser chipi serora nale tum kheye farman longri long pada farman nale tum rat ki duker lak dak heme jangre selok kang thong a farman na tumat hapen nale tum klempon pa minang po lapente komarsi ke chok chema nale tum pang thegra alang phan sami ke than pang sampen mo phila son ke paning je thablong le deji ke paklem thablong le deji pangke nali tumang bong che than che perevek nang po athe ili tum non akai li tum matha da meme ba phire da meme ili tumang bong la son akachi charwo dokok pote mo bang khai pine pina da dinang jok dun chok pong te lake ili tum lake mo anso se lake ami bange kar bom thai ji la silai hui bang khai dak adak nang chi yok dun long leng ko nal tum pini pena bang bong nal tum che pang sam vek nang po atheke non nilitum karjulong ateng ke lake alam thiu kali ladak samilang sopen lang lok so dak sainik school aputhak an chon ve
Dolamara Bapuram Ingti, Ame Keso Kachelangji Aphan Richard Tok Bi Aphan Kirap Kachohang. Sonsi, Lakhangor Trok Darbagori constituency ke parlo during habe Rongphar Arong Amikar Bapuram Ingti Penangan Aningkan Penlo Ame Kache Charche Bangso Joksi Penangan Akisung Chetong Ponanglo. Lasinon Bapuram Ingti I Hin Pen non Karbi Anglong Autonomous Council along Education Richard Tok Bi Aphan Ning Aklong Pen Kirap Kachohang. Sonsi Bapuram Ingti ahem tun atum kiduk thektik bangso jok ame kachilangji aphan anta chelang mobe detlo pusi pherangki atum athengnu klardak pen chethan pon lasinam Karbi Anglong arat aphan education Richard Tokbi kerap ase angtong nili arjulong nili mek penle theklong le sitami lasi nili meksi kachilangji aphan tangka nangcherap dun vek tha pusi kachoning ripon Dwarbagori pen Dorsing Tokbi Karbi Anglong News Kan trainer kem na dulu mako ali ho. Kan trainer kem. Entela nang kan trainer kem bang bang nang tung ko nara hospital si chelang lo. La soda ana jaga ding ke la di pusivir ke dam tip niemel. Ek ma pe tip dam lo. Ar vi chelang ta he ave. Aku ek ma pe dam tuta aku ar chelang ta ave. Pemasi aku bang sudah na sabra bang tengelang ta ave la ave na bang de. Kasi nang pan katuni siya nai. Nang pudo naman ita karbar silong si madam tegedelo. Akasira pa situ Manila sona bede naman hadi. Ke imina lo kasi long tegedelo. Ang la ni kan trainer kem nang si kachilang hut kumami aleng ithe mate hampang son na karabun dulu ma. Hampang son na karabun na be. Nani tumpuriya na silang puibu peta la do pe la mo ko welo. La tum he ke pon ke wan manang adun na bang elan welo la tum he. Paduta la no puta mane na rabun dulu lang di. La tum bahani wala ke pon ke wan ni phan man tangka poisa pe nang rabun dulu lang. Tangka poisa bang nang rabun le he. Acha. Mane yang thu thai thu na chak lo mane na hatot poket nai 1000 sini la son nang pido la le de. Komalo na piket. La mo ko ta 1000 sini poket nai se punu. Jala dohota kedang kalang bahara ke cuyun nang humpon nu ni dulu. Mathar ngai tulai tip lang si chak lo itim mo ko ke chak lo la. Ante nang non la Karbi Anglong ke the ke ding atong phan tuliran mo ha ke hai la pen Richard Stock bi education Richard Stock bi aphan nale tum hen pen ko pilo ka chuning riji. Ke chuning riji bang ke mane la an na birta ja ka dingga pasidak de pilang pisang de pilang. Ake the ke ding ni long bang wi na da ko chi che de lo. Si iningang ke kalang lo. Hi ba ke chilang unte nang rab dun te ge ni lo ko ma kam chun che de lo.